tega amatwi tugenda. Burundi inatayarisha sasa majeshi yake yote kutoka katika sehemu za Uvira. Ubu turi kuvugana ingabo za Burundi cyangwa guverinoma y'u Burundi yamaze gufunga imipaka yayo ya Tanganyika, Lac Tanganyika, Uvira, ndetse yamaze kuvana ingabo zabo bose mu gice cya Uvira ni mu ruhande rwa Kongo, na kurudi Bujumbura. babasabye gusubira i Bujumbura ingabo z'abarundi zose, kwa sababu mambo ambayo Felix Tshisekedi anafanya yamejidhihirisha kwamba yuko pamoja na Rwanda na Uganda, kuko ibigaragara n'amakuru ariho nuko bimaze kuboneka ko ibyo Gisegeti arimo gukora ari ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Uganda muri iyi ntambara, na yuko pamoja na Qatar kandi ari kumwe na Qatar kuweza kuachilia este ya Congo, kuko yamaze gukora diru, barashaka gutanga cyangwa gucamo igice cya este ya Kongo kikiyobora. este ya Congo maana kuanzia kabisa kule Bazuele, Ituri, Bunia, Butembo, Beni, Goma, Bukavu, Uvira, Kalemi mpaka Shaba, Katanga, yote ichukuliwe, na ndio mipango sasa hiyo wamefanya. Ati ndavuga ibice harimo Bazuele, hakabamo Beni, Ituri, Butembo, Rubero, Uvira, ibi bice byose kuza ukagera za Kalemi, ukagera za Katanga, ibi byose yamaze kwemera ko bigomba gutangwa bikava ku gice cya Kongo. Ndapfuye kumleta General Kasita pale Uvira, kuzana General Gasita hariya Uvira ili ashughulikie kazi hiyo kwa namna gani Uvira inachukuliwa. yari yohereje General Gasita hariya muri Uvira kugira ngo Gasita amekinge sure ko uwo mujyi ufashwe, na wameazimia kwamba Uvira ichukuliwe kwa amani, kandi bari basabye ko Uvira igomba kuvamo ku mahoro, na Burundi sasa warudi kwao, Warundi warudi kwao. So ibi ngibi rero bakavuga ko n'abarundi bagomba gusubira iwabo mu maguru mashya, na unajua kwamba Warundi wakirudi kwao, wazalendo watazofika zaidi. Ati mwaka ntabwo nkumvishe neza kandi nsubiza inyuma, ikigabo kiri kuvuga kingiri gusinzira. Warudi kwao, Warundi warudi kwao, na unajua kwamba Warundi wakirudi kwao, wazalendo watazofika zaidi. Bati nicyo bashaka kugira ngo abarundi basubire iwabo, kuko abarundi basubire iwabo wazalendo bazacika intege bikabije. Na Tshisekedi sasa anaeleweka sasa kwamba nchi aliuzisha toka zamani, na ndio takumbuka wakati ahangaha niyo mpamvu mbabwira ngo Gisegeti amaze kuvumburwa ko igihugu yamaze kukigurisha. inaanguka, Bukavu inaanguka, alikuwa Murabyibuka Goma ivamo na Bukavu ivamo, yuko katika Kongo, alikuwa Ujerumani. ibi bintu mwibuke neza, Gisegeti ntabwo yigeze aba muri Kongo, ibura uko umujyi wajyaga gufatwa yavaga muri Kongo. Anasherekea Valentine yeye na mke wake, Murabyibuka ko yaribereye mu birori hamwe n'umugore we mu Budagi, na sasa Tshisekedi anafikiria vipi atabakia katika uongozi. Na wadadisi wa mambo wanasema kwamba ikiwa Uvira itaanguka ndio mwisho wa Tshisekedi, kwa sababu kutakuwa hapo njia mbili ya kuweza kuishambulia Burundi, na Burundi wakati wote inaingia katika vita. mama yake ati ahangaha Uvira kuvamo kwa Uvira biragaragaza ikindi kintu. Gisegeti afite ubwoba ko iyi nivaho intambara ishobora guhinda isura akava no ku butegetsi, kuko ahangaha kuvamo kwa Uvira bizatangiza intambara ku Burundi, Inaingia katika vita, maanake wakishajizatiti pale Uvira watakuwa na njia kama 2 au 3 kuweza kuivamia Burundi, kuko nibamara kuvanamo Uvira bazaba bafite inzira imwe cyangwa ebyiri yo kuyataka Uburundi. Tega amatwi wumve mama yake. wakishaivamia Burundi ndio watateremka Katanga, Shaba. Nibamara kubangamira Uburundi cyangwa amaze kurasa Uburundi bazahita bamanuka Shaba na za Katanga. Na sasa Evariste
ambaye ni kiongozi wa Burundi, naye pia kisha yaona mambo. hanyuma Evariste nk'umuyobozi w'u Burundi akimara kubona ibingibi ko ari uko bimeze, kwa sababu alijitoa wazi kabisa kuisaidia Kongo. uyu mugabo yitanze n'umutima we wose mu gufasha Kongo, lakini ameshaona kwamba Wakongomani wenyewe ndio wanauzisha nchi yao. ariko Evariste Ndayishimiye yamaze kubona ko abakongomani ku giti cyabo aribo bari kugurisha igihugu cyabo. Wakongomani wenyewe wanauzisha nchi yao, abakongomani ku giti bari kugurisha igihugu cyabo, na kila siku unapomsaidia mtu dhaifu, kandi buri gihe cyose uri gufasha umuntu w'umunyantege nke, unapigwa wewe na yeye. buri gihe cyose bagukubitana nawe, ariko ibingibi twarabibateguje. Kwa hiyo kipigo cha Uvira au kuchukulia Uvira, so gukubitana no kuvanamo Uvira kitarahisisha pia kuchukua Bujumbura. ibingibi bizorohereza cyane no kuvanamo umujyi wa Bujumbura. Niyo mpamvu muraza ku nababwiye ngo mutege amatwi ijambo kurindi, muraza kumva impamvu mu myigaragambyo iri kubera Bujumbura 50% ari imbonera kure. Haleluya, tega amatwi wumve. Sina serikali ya Kitega, yani serikali ya Burundi, bizavanamo umujyi wa Bujumbura ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega. Hayo ndio mambo sasa yanaendelea mbele. Ayo niyo niko kuri kujya mbere ubu tuvugana. Na Burundi toka jana juzi imefunga mipaka. So Burundi kubera ubwoba bwinshi bukabije yahisemo gufunga imipaka yayo na Kongo ndetse ivana abasirikare babo muri Kongo. Hakuna kuingia wala kutoka. Nta ugomba kujya cyangwa. Burundi imelazimishwa imchunge Gasita. Kandi Burundi bwategetswe gucunga umutekano wa General Gasita. Maana Gasita sasa pale Uvira yuko katika wasiwasi kubwa, pamoja na kutoka kwake anaambiwa na Gasita mchunge. Perezida w'u Burundi mukuva muri Kongo n'abasirikari be yategetswe no kurinda umutekano wa General Gasita, mama yake na muzalama. Watu wote wa Uvira wamekataa Gasita, wamesema kwamba Gasita hawatumtaki. Abantu ba Uvira bose banze General Gasita w'umunyamurenge w'umututsi kukandagiza ibirenge bye i Burundi, hariya i Uvira. Si kwamba ni kabila yake ndiye amechukua kipaumbele, kabila ya Kinyarwanda, lakini wameonesha sababu zao ambazo zinaeleweka na zinakubalika. Ati kuko bene wabo bavuga ururimi rumwe b'Abanyarwanda aribo bashaka gufata uwo mujyi, impamvu ya Wazalendo cyangwa abaturage ba Uvira kwanga Gasita irumvikana kandi irakwiye ko Gasita agomba gukandagiza ibirenge hariya. Gasita alikuwa Goma, alikuwa Bukavu. Gasita yari Goma kandi yari Bukavu. General Gasita alikuwa pale. General Gasita yari aho ngaho hose, na akaacha nchi hizo mbili zote zikakuliwa, akatoka hapo akenda Kindu. Kandi iyo migi yose Gasita yarayitanze ifatwa na bene wabo b'abatutsi b'Abanyamurenge. Na Kindu alifanya maafa makubwa sana, kandi na Kindu yakoze ibindi bisa n'ibyo ngibyo byinshi cyane. Baadaye amerudisha Uvira, hanyuma none agarutswe gutanga na Uvira. Wakaaji wa Uvira, Wazalendo na abaturage ba Uvira na Wazalendo ine wamekataa ibyo ngibyo barabyanze kuwepo kwake pale, ntibashaka haba. Lakini pamoja na hivyo, ariko hamwe n'ibyo byose serikali imekataa, ubutegetsi nabwo bwanze. Pia huko Kinshasa, baadhi ya viongozi wa serikali wamemwambia rais kwamba huyu mtu ana speciality, kwa Fransa inaitwa speciality. Kinshasa n'abantu mu butegetsi bakomeje kubwira perezida ko uyu muntu ari afite speciality cyangwa afite umwihariko. Bisobanuye neza, ana umuhimu gani mtu mmoja? Uyu muntu afite iyihe speciality cyangwa afite uwuhe mwihariko? Umuntu umwe unamgombania yeye peke yake awe pale. Kukigo we Gisegeti twumvikane. Kukiva ngo abategetsi Kinshasa bari kubaza Gisegeti, uriya muntu afitiye speciality ku buryo ari we ukomeza kurwana nuko yaje kuba hariya, na hali ya kuwa dunia yote inamkataa, kandi ugaragaza ko isi yose itamushaka imwanga. Amesema mwacheni awe pale. Gisegeti ati nimumureka ngume hariya. Kwa hiyo ni mikataba ambayo wakina Felix walifanya zamani na wakina Kagame na wengineo.
atari ko mwibuke ko yari plani ya perezida Tshisekedi na perezida Kagame, ibi ngibi babiteguye kuva kera kuweza kubalkanize Kongo, kugerageza cyangwa ni mu mugambi wo gucamo igihugu kabiri cyako. na sasa mambo yanaeleweka, yanaonekana wazi. Ubu turi kuvugana ibintu birumvikana kandi biragaragarira amaso ya buri wese. Baada ya kuchukuliwa kwa Goma na Bukavu, nyuma y'uko Goma na Bukavu bifashwe, Felix Tshisekedi hana mipango yote kugomboa nchi hizo mbili. Tshisekedi nta gahunda, nta na gato, nta kintu afite cyo mu buryo, nta na projet afite mu kugarura iyi migi ibiri yamaze gufatwa. Hana mipango yoyote, nta gahunda afite, wala hazungumzi jambo hilo kwamba mimi nitagomboa Goma hivi uburyo Goma na Bukavu bizongera kugarura mu maboko ya guverinoma hivi. Hakuna kitu kama hicho, nta kintu afite mu mutwe nk'icyo giciro. Unakumbuka kwamba juzi hapa kwamba serikali ya Kenya ilikuwa imeshaanza kuweka benki zake pale Goma. Murabyibuka ko no mu minsi ibiri ngaho ishize ndetse na guverinoma ya Kenya yari yatangiye kuzana amabanki yayo muri ibico byamaze gufatwa, ubwo ni Bukavu na Goma. Kwambia hapana, umeharakisha, ngoja kwanza kidogo. Abariko baravuga ati ubaretse gaturi kwirukanga ubigenjeje gake. Unaona, urabyumva, umeharakisha, uri kwihuta, ngoja kidogo. uretse gato. Hiyo ilikuwa ni mipango yao wakati Ibi ngibi biri muri gahunda yabo. wote benki za Kenya na benki za South Africa na benki za hata mara pengine za kigeni zitaanza kuingia pale Kongo, pale sehemu za East zitaanza kufanya operation. Ati amabanki ya South Africa, muri Kenya na hano no mu bindi bihugu batangiye kuzana ibikorwa remezo n'amabanki yabo hara muri East ya Kongo. Ni ikiwa hizi benki zitaingia, izi banki nizinjira, ni ishara kubwa, inaonyesha kwamba sasa wanajikata sasa. Ibi ngibi zabara amahirwe menshi cyane agaragaza kuko iki gihugu kigiye kwicamo kabiri. Na pia sehemu za juu kama Ituri huko, unasikia nimuza kora no mu bice bya Ituri iyo hejuru, uranyumva, bado kuna majeshi ya kigeni aho ngaho hari abasirikari b'abanyamahanga, na wale majeshi ya kigeni yako pale rasmi kwa mkataba ambao uko katika mkataba ambao uko baina ya Kongo. Ibi ngibi nimuza kure baina ya Kongo na wanani, Uganda. Mkataba ni contract. Habafatanye contract. Ahangaha nimuza kureba aba basirikari b'abanyamahanga bari hariya ku masezerano yagizwe hagati ya leta ya Kongo na leta ya Uganda. Na Kinshasa izungumzia habari ya Ituri, ariko ntabwo Kinshasa ishaka kugira ikintu vuga kuri ibyo bintu bibera muri Ituri. Ya Bunia uko kote majeshi ya Uganda ameshatawala huko. Kandi aho ngo nuza kwitegereza abasirikari ba Uganda baba nibo bayoboye aho hantu bose. Beni, Butembo, Ruchuru, kwenda juu huko kugenza iyo hejuru hose, Isiro, Bunia, muri Bunia, mpaka katika mpaka wa Kongo na Sudani, huko kugera ku mupaka wa Kongo na Sudani kote hakuna majeshi ya Uganda, majeshi ya Kongo. Aho ngo nta basirikare ba Kongo bahari, na kuna majeshi ya Uganda. Aho hose hari abasirikare ba Uganda. Nasikia serikali ya Kinshasa inajua, wala haizungumzii jambo hilo. Ibyo byose Kongo, leta ya Kongo irabizi, ariko nta kintu ishaka kubivugaho, wala haina mipango yoyote. Kandi nta gahunda ifite. Pia hata Kisangani hakuna ulinzi wa nguvu ambao uko pale. Ndetse na Kisangani nta bwirinzi bwa gisirikare buhari. Ni mambo ya udanganyifu tu na kudanganya watu na kuonesha haya na yale. Aho ngaho ni igipindi siasa, kubeshya abantu babereka ngo bimeze kuriya, lakini hakuna mipango ambayo, nta gahunda nimwe inaonekana serikali inajidhatiti kuweza kutawala nchi. Nta gahunda igaragara leta y'Kinshasa igaragaza ko ishobora kurinda umutekano w'igihugu ndetse no kuyobora igihugu yote kwa jumla na kuweka usalama na kuweka utulivu na kuwa ni mipango inaeleweka. Hakuna mipango inaeleweka ya usalama na kujidhatiti na kuimarisha usalama na utulivu. Hiyo ndio hali sasa iliyopo. Na hata kana kwamba wazalendo watapinga, hawana nguvu. Niyo wazalendo washaka kwigaragambya cyangwa gupinga, nta mbaraga bafite. Wana moyo lakini hawana nguvu. Bafite umutima wo kurwana ku gihugu ariko nta mbaraga bafite. Silaha hawana silaha, hawana pesa, nta mbaraga bafite, nta mafaranga bafite, hawana vifaa, nta bikoresho bafite. Burundi inatarajiwa siku 2-3 kutuma gari karibuni 17. Biravuga ko mu minsi 2 Uburundi bushobora kohereza imodoka 17 majeshi wake wote kutoka.
ingabo zabo zose zisohoke muri Kongo zihita zitahira. Na Burundi kwa nini inatoka? Kubera iki Uburundi buvuye muri Kongo? Inatoka kwa sababu kuna nchi karibuni nchi 4 za nguvu kabisa katika nchi ya Afrika wamekwenda kuonana na rais. Uburundi buvuye muri Kongo kuko hari ibihugu 4 bikomeye muri Afrika bimaze kujya bivuye kubonana na perezida w'u Burundi. Burundi na kumwambia kwamba toa majeshi yako pale, bamutegeka kuvana ingabo ze muri Kongo byihuse. Sisi ndiye tuko pale. Hata juzi nakumbuka mfalme wa Qatar alikuwa pale. Niya mubyibuka muribuka ko na umwami wa Qatar yari hariya. Alikuja kufanya nini? Yaraje gukora iki? Mfalme wa Qatar alikuja kufanya nini? Yule mwana mfalme alikuja pale. Uriya mwami ndugu mfalme Eric, anaitwa Prince Eric, alikuja pale Bujumbura. Yaraje gukora iki? Na kaonana na rais. Alikuja kufanya nini? Yote hiyo ilikuwa ni mipango, anamwambia kwamba wanatoka hapo. Buriya yose ari gahunda yo kumbwira ngo navana ingabo ze muri Kongo. Ndio unatuziwia. Ni wowe urimo kutwikira gahunda. Na hawa Makatar ambao wamejihusisha sana kwa mambo ya Kongo. Wana maskari pale muri bibazo bya Kongo. Pale Rwanda. Wana maskari wao kwa pale. Na kila siku wanajimarisha, wana serikali ya nini? Serikali ya Rwanda wanajimarisha kijeshi na wana uhusiano. Kwa hiyo wakongomani wenyewe wamekwishauzisha nchi yao. Abakongomani ku giti cyabo already bamaze kugurisha igihugu cyabo ajili ya dolara 1000 2000 wanapewa, wanadanganywa kubera amadolari 1000 babahereza bakababesha, wanauzisha nchi yao. Igihugu bamaze kukigurisha. Na Kisekedi anashirikiana pia na Rwanda. Sasa inakwenda inadhihirika hivyo, lakini nyuma ya pazia. Ikindi kigaragara cyane kizwi cyamaze no kumenyekana nuko Gisekedi akorana n'u Rwanda bya hafi. Sababu jambo la huyu generali Gasita, ikibazo cy'uyu mu generali Gasita dhihirisha mambo mengi. Ibi ngibi bifunguye ibintu byinshi. Wazalendo wamwambia huyu mtu tunamjua. Abazalendo baravuga ati uyu muntu turamuzi, alifanya kosa fulani, alifanya kosa fulani, yakoze aya makosa yangaya, akora amakosa yangaya na yangaya. Wana Goma ilianguka ni huyu. Kuba Goma yarafashwe ikavanwamo n'uyu Gasita. Alipoanguka Goma na Bukavu alikuja hapa kwetu. Bukavu na Goma bikimara gufatwa yaje hangaha iwacu Uvira na akatuambia kwamba tufungue njia. Yaje hano aratubwira ngo dufungure inzira. Yote wamwambia mazima pana. Huyu ni mtu mzuri, huyu ni mzalendo, huyu ni hivi na vile na hivi na hivi na hivi, kamsifu. Sasa social media zote sasa leo za Kongomani zinamwambia Kisekedi, bwana, kitu gani unachokifanya? Social media zote zirimo kubwira Kisekedi ibi ni bicurimo gukora. Raia wote sasa leo siku 4-5 wafanyi kazi, nakwambia mtu huyu mtu. Abantu bazimya iminsi 5 bavuga ati vana uyu muntu hano Kisekedi. Unasema huyo kwa nini? Huyo. Basi hayo ndio kwa kifupi kwamba wakati wote sasa kwanza na leo sijui kwamba Uvira na wiki moja haiwezi kueneza wiki moja, maana sasa serikali ya Burundi imeshafunga mpaka na majeshi yote ya Burundi yanaanza kutoka, na yakitoka majeshi ya Burundi Gasita pale atabakia peke yake na ataanza kushika hatamu sasa za FARDC na ashashika na atafanya mbinu za kufungua njia zote, kujua mpitieni fasi fulani kumekishafunguka, fasi fulani kumefunguka, M23 ingieni. Ati ubwinga Burundi zimaze kwambuka kandi bafunze imipaka, icyo bibari bukore Kasita arasigara muri uriya mujyi ngabo za FARDC namara kuwufata ategura inzira ubundi yereke mu 23 ahantu inyura bafata umujyi bakomeza gahunda zabo. Ingieni kwa amani, msipige risasi, wanataka waishike Uvira basi na mapambano. Ati barashaka gufata Uvira nta ntambara ibayemo. Kwa hiyo itashikwa Uvira alafu ishikwa na Kelemi alafu wafanye utaratibu wa kuingia Burundi. Hanyuma namara gufata Uvira ahangabira byoroshye baratangira gutegura uburyo binjira i Burundi. Mungu wangu,